exercise chabera ka share tang ka share ti chu rings ne na tips ti hi nia tips movement shim po hi ania amara chu beginner stance one ala har do na khemo za te ti be phun angai thil dang te po chu wang chuan ga soi tum bre chu nge push up nen chuan no pun ka tiang exercise chen kat nen chuwa chest build chu a thei tuk amara chu aya chazok ka share chu he tiang a exercise har zok ta ti a chak tel tel chwa he tiang yan exercise har tel tel ta ti a mani taksa te alo in thak dang zera ka chat pui zo ka hun kan wi so point ka share chuang chuan chu tiang kan ti theina tu step by step method chu ka lo danga in lo zong le thei tu ra ngai la chuan ingen boy te nei chung comment section za lan den no shilo ne workout tempo kan ti hian warm up ti thein lo tu nia so tu hi tam chena wang hian chunga video ka da hian in lo en mei to nia Sabarin push-up si voice om ni vel o sam taka in ti te hi ka duwa tutiang za ti thei tur chuan example tan push-up hi voice om ti thei ta lang push-up voi nga hi sat nga in ti nga mi khat le chan be set tina cholin heting hian kar danga chuan rep ruk te in ti nga rep ruk sat nga ti na ni chu chuan kar danga rep sari chuan rep som in khan nuwa set kha in kha ve thung nga zia chu rep som set nga in ti thin kha rep som set ruk in ti nga rep som sep sari in ti lenga kar danga mo khateng khan increase nga set som rep som in khan nuwa next progression na hin kaldonia next level a chong close push up si no ti tonga in shet ang khan reps sets le rest times ka dang che khan 10 sets of 10 reps ka ti thele tum sham shamulang heading hena form te ka mutu chewa chuan next level e chuan diamond push up si lo bel le ulang ka tua diamond push ups a hian triceps le lats e khoin sa dona next level a chuan dips kan khoi dona wangin hemi hi bel em ulang a thei chuan 20 reps of diamond push ups e to kang dips ti thei tu chuan Sabarin hand placement hi heting hian malam topin ban rak hetian da tur ni lawa heting hian a sir dor lak hian nge dip platform te kan nei that lo chuan heting hian chair te pokan mang thea dip sian chest hi asiam sa em ka ti lo the lawa ka ti na re to boka chuan ka lok pui bokin ka shia ke chuan so tong khan in that stay in rear delts la in triceps hi khon sa dona rear delts chu shoulder lam ni chu so in chest a bikin chuwang chuan diamond push ups khai no belt up hian chuan dip si no sam phian don ni chuan the mark se tong bok khan set som rep som in thei nu chuan next exercise next level line kal donia Mizo nu chuan hetiang equipment rings manga workout in to mea hetiang hena form te pai moya munga ka view se hem bodyweight an ti chuan bodyweight top an nga in karinga chuwang chuan rings se chu hetiang hena form le technique lang poi te kam uti ro atanga ato bera chuan workout an tur lan mumal kan siam push-ups ne na chak chho sel dang ka chu ka ti khan kan siam to wangin example tan close grip push-up hi lo thei to ta lang close grip push-up it is on nu hian push-up se ti lenga assess le rep setting heng lo danga ka tiang bokha dips ti tan son dips an ti zo nuwa close grip push-ups an tinga close grip push-ups an ti zo nuwa push-up pangai ka tiang khan chest le tricep workout weekling alo ni to mai ko ka dai exert he dan tu rang vel example te na gram pe chu ni ka workout chan tir ma ka chuan hetiang heng ka trina jang kul do hlek heng ka trina chan po ko pai do lek hetiang kan ha ki chuan kan te ten na pun pum de alo kan dul de lo lang ve trina ati ra chuan ke roll za zum lai tak tak lai ve hin ni le pe pe chu wang chuan hetiang heng ka kun trina e ma am ro chu kum khat kum hi ve kan workout nu ka chuan hetiang heng ka to la bin pa hai do ni hetiang ong phu do lek ka to trina ka sei tum bre chu exercise hian mani taksa mani muscles te kan build ta ka tiang vel asia in siam chat ai ma ka chuan kan posture te le kan ru ong dan kan confidence te po kan mani kan ring to na te po asiam tha em ma he hi kan lok pui berna ani mang chu